खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव लिंक ताबीर बसिंग तराम नौसरे हौजी फाबु की मरोई पावदा लाइरबगी चैथेंग ना लारिक तंबंग अमद्रब महिरोई सिंगदा लेमना था तरुक तथगदबा फ्री रेमेडियल कोर्सिंग जेमिनिस्ट एट बिरेना होदोख्रे अमदे स्टाफ सिंगना करोपग लोइना थबक तौसी मियांगी माइकेदेगी वकल अहनगनु हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जन कुमार ना होदोख्रे हौजिपाव संदोंग पिजरे लाइरबगी चैथेंगना लारिक तंबंग अमद्रब महिरोई सिंगदा लेमना था तरुक चथगदबा फ्री रेमेडियल कोर्सिंग जेमिनिस्टर एन बिरेना होदोख्रे ngasi se minister gi banglo de leba miyam go unabagi mafam ama oina sem saduna leiraba atada MOBC ge principal secretary PK Singh director KS Dinesh Chandrasu saruk yakhi chief minister na thoram aduga mailene na phongdokibada chief minister gi lairik yengminasi haiba program gi saruk ama oina department of minorities OBC and scheduled caste department na implement tawduna sathagadaba tha taruki free remedial course ni afaba tungi yumbirel amadi luchingbu sing buthokna ba hotnabada afaba oza sing darkar oi amadi oza sing na kathokpaga loinana thabak tawbiba changi haiki lenga gasina people oriented oiba scheme kaya paikhakre masigi saruk ama oina mai masing tambada ahen mamiyeng changba oina khongthang sing asi lokhalapade class 6 dagi 10 phawba amadi class 11 dagi 12 phawgi mahairoi singda maths English biology chemistry amadi physics के subject से government खनगलबा center कुलुमदोइदा ओजा मरफु हुमदोइना लेमना महै तंबिबगी थबक सिंग असि चथगनी खोंथांग असि मरु ओइना लाइरबगी चैथियंगना लाइक तंबंग ngमद्रब महिरोई सिंगदा अहेन ममियंग चंगब ओइना पैखतपनी मसिगी दमक महिरोई सिंग खंदोकपगी थबकसु चथबल लोइरे हाइखि difference schemes people's oriented karamba people's needy people oriented needy people darkar leiba lairaba kasungam jadaba adumba praja singdugi difference schemes mayama koi we have already started implemented aduga ngasi gi sisu a part of education ji karino youths are the future and a pillar of the society but youth sing di kana na puthok pi diksi da phambiri ba oza sing sina hena maroi oza phatra gadi afaba sadra puthoi oza phatra gadi afaba leader thol oi aduna oza da yamna importance oza gi oza khanbada aduga oza ga government ga loina ba yamna khoi quality and the dedication wazasing masak khangwa mathok dai hai je filter thoramadda khangalaba oza singda appointment letter sing cho chief minister na yanthoke amaramda chief minister makata na haikibada sarkar asida tha mari gi manungda lupa crore lising amaromge tongan ba project scheme sing ration bangamduna miyam da kana ba piba ngamle haiki November, December, January, February tha mari lupa crore taragi project ekoi loibunga me tha mari gi manungda lupa crore taragi project loibunga me crore taragi di particular mafam amagi wani ko adugumba crore taragi project mafam sama da lagadi thousands crore gi project loibunga me what I feel ekoi na tauge na taurugadi I coin with some commitment and dedication. I coin a Prasagi, not a Levaki, Karim, Taugena Tauga de Koi, Namdability, I have. I want them to filter we have name. I just Sangai Pogdaleba Primary Health Sub Center Gay Nong Nasaba Building Nasi Health Minister El Jantukumar Hangdokre. Nasi Thoramada Health Services K Additional Director S. Manikanta, NPP G State Ki General Secretary C.S. Bijoy. Sangai Pro Kawi Kulgi Kulakpa Manglem Kamena Moriba Mushing and Sarugyaki. State Secretary C.S. Bijoyna Sarkar na Thabok Paikatuna Matik Java Building Sabibagi the Mak Takat Perform Docre. Health Minister L. Jantukumarna Primary Health Sub
center singda health and wellness center hapchin ba yaba mafam singda hapchinanaba thabak paikhalagani staff singna kathokpaga loinana thabak tause miyam ge maikaidagi wakatla hanganu tha sigi tang kuntarukta rubella hida kapthoknabagi thauram pangthokpagi awareness amasung CM gi haksal gi tengbang phanghanabagi advertisement yauna haksal gi paujal miyam de yohannaba wanasi haiki पास तो ये है नहीं खाली तो तो पति चप्पल भांग दबा कितन नेम बकांग मुझे जैसे न ब्लॉक कॉलेज चलो अभी तो नेम बतूना सिने नंग नष्ट हो हाइब्रिड टाइप है तो स्मार्ट सिगी टेंडेंसी में कोई ह्यूमन माइंड कोई ले लियो मकल की कोई मी कोई खुनाई ले लियो कोई कांग मुझे ना सीवा कल देखल हमने ना लेफ्ट मिशन मशीन जा सुक्ति मत वाले लेफ्ट मिशन मशीन वाले नेक्स्ट मशीन वाले अदुना मरम बदला अखोई पीनिंग मखल पोच पीना होना बकान अखोई जुमदोगी यामना प्रॉब्लम नहीं मशीन नो मन एमएलए मना पांगन बे एमएलए मना मागी दलैबा जगह दुरे 24/7 तोरमी चयोल गुदिंगी डॉक्टर अते सिंगी तोरमी डॉक्टर लथोक रे डॉक्टर पिसोते यारो नम हाय असम लकन नमला मु हायना अतो एमएलए मपांगन बा मना आई जगह हिद लेरम मखल मी पिथोक यारो या स्टेट ओन थिमनी दिसगी चिंगना मुकमा तोगे चिंग तंपा का चम माने यंग तो में हर का तंपा का लोई ले रे बट अखोई चिंग अदु वाले न हागने मसी को या ngau मखल पने मी न मसिंग सुन ले रे येन थोप दे लाइव Role of youths in peace building haibasida niminini sathagadaba workshop ama ngasidage lamyan masaglen de hokre Kasturba Gandhi Institute for Development Manipur na sinna pangtok pathoram maduda Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Minister Karam Shyam Kumbi Kendra gi MLA S Bira amadi Kasturba Gandhi Institute for Development Manipur gi President N Inausana Marubab Myoshwena Saruk Yake Minister Karam Shyam na haikibada society asi karam mamong da chatlibagi haiba khangdaba yadre madu khangdrabadi society asi awon ba purak pawagani phatre haina khanglabadi kaidongai da madu tawredabani haiki Nimir humi sathakadaba comprehensive rehabilitation and community based approach ki workshop ngasidagi Manipur Press Club ta hokre Spastic Society Manipur na National Institute for Locomotor Disabilities Kolkata ga punna sinuna March ki tang kunmathoi fawa sathakadaba workshop hokdokpagi thoramda Spastic Society Manipur gi Secretary Laishram Tokendra Spastic Society gi Director Laishram Susma NILD Kolkata gi Councillor Evitis Ghosna Maroiba Miyushingwe Saryaki Society ki Secretary Laishram Tokendrana workshop asina persons with disabilities gi sakot thorang gi damak thabak tawriba lupsing amadi asa workers singi education amadi health nursing bagi phibam fagana bagi maramda khangwina ba workshop asi pangthopani haiki level sida kamaina work toraga koi disabled persons sing sim koi gi needs me am do health gi education gi even economic empowerment machine me am se phangana ba institution sing sida hands on practice hai batare community level da so koi gi disabled sing le ba family gi visit toraga koi na kamaina ma koi gi rehabilitate sida mating pangmang ngam da gi hai ba da koi sida training program ijagani District Health Society Thawal gi miyang makada voluntary blood donors Thawal District Branch amadi People Welfare Organization Thawal wangma tabana District Hospital Thawal gi Blood Bank and Transfusion Unit ka kusan maduna nongmagi oiba voluntary blood donation camp kam awareness program ama Thawal wangma taba miyale kaida pangthokre thoromaduda National Health Mission Thawal gi DPM CI Spasanta Thawal Municipal Council gi Chairperson A.K. Sanatomba amadi District Hospital Thawal gi Blood Bank and Transfusion Unit ke Medical Officer in charge Dr. L. Dorendrona Mariba Miyosing oina saruyake Dr. L. Dorendrona bibagi kanaba amadi tangai fadaba kaya miyam da khanganke Kem aduda miyoy kunmanga rom EPK People Welfare Organization Thawal gi President W. Unil na phongdorpada miyam na ipibagi hangoiba kaya lairiba si kohan ba ngamnabagi wakalonda thoramasi pangthopani haiki miyam di lamdam sil lairiba inkhaliba naha sing asida ipibagi akiba lairiba si kitang ka waisu koknabagi wakalonda akoi iji bijabani aduba akoi sida ipiyo tamasida ipibi donation asida akoi da amna chawna mating pangbiba district hospital amadi National Himsan bu thak haninga litna thakajani
मार्च के तांग कुनमाथोइदा पांगथोकदोरिबा वर्ल्ड पोइट्री डे मालेमगी सेरेंगी निमित का मई लेना साहित्य थौपांग लुप साथौ लुपना पीबा गोपाल शर्मा अवार्ड लिसिंगनी तरानिपान की ओइना मणिपुर के सकनाइरबा अइबा अरिबम चित्रेश्वर शर्मा दा पीरगनी JN मणिपुर डांस एकेडमी की कॉम्प्लेक्स लेबा प्रियो गोपाल सना ऑडिटोरियम दा मार्च के तांग कुनमाथोइदा अवार्ड असी लांथोकनी हाइना थौपांग लुपना खंगलगले अवार्ड असिदा सेलोइना लुपा लिसिंग तरा साइटेशन अमा मेमेंटो अमा अमसों सोल अमा यावरी अमरोमदा मणिपुर की अमदी इंडिया के सकनाइरबा थिएटर डायरेक्टर खेत्री जुगिंद्रोदा थिएटर सेंटर मणिपुरना BM मेकोला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिसिंगनी तरानिपान पिरगनी हाइना थिएटर सेंटर मणिपुरना खंगलगले जेरसना मखा तारादुना महांगना थिएटर अमदी आर्ट की लमदा सोक्थब लेतना कथोकपग लोइनना होटनरिबा दुबु सखंगदुना अवार्ड असि मंगोंदा पिगदबनी अवार्ड असिदा सेलोना लुपा लिसिंग कुन सोल अमा अमसों साइटेशन अमा यावरी अवार्ड असि मेकोला द लेबा S मनाउटोना माकी लेखिदबा मयाम्बा BM मेकोला की मिंग द कटपनी लालिबा तांग कुनमरिदा मणिपुर प्रेस क्लबता पांगथोकदबा थौरमदा अवार्ड असि खुशिनगनी हजिपावगी मरथन अतेनबा ब्रेक अमतंग लौजरी Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open for first batch, class 12 CBSE, 6 months advanced foundation course, class 9 and 10 CBSE, 6 months advanced foundation course, class starting from 15 March 2018, class timing 5 to 7 AM, 4:30 to 7:30 PM, van service, hostel available for boys and girls. For details contact Combined Tutorial Office, Sagolban Borang Lebek Bachin Bus Park. Hakchangi labor solak padagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamata, amatta nairaba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule with changinis navio. Kaidurino, kanano, kaino, kaidubiyo, masipumna. Noi lebede gari ahan maga tong ngamdrone. Pura laga tongni khaliba namai du kaidro. Senbun puthoga leibedi ngamdra. Senbun puthokna leiba ngamdrasu Imphal Finance na salo. Ai ju ahan ba lei ngamdadna Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na longmudi manung gari loan lobu yabni khudong chaba pizeri adom na pam makhal gari kudingmak lobu be yabni. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Goods and Services Tax GST da register tawbiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawbiyu. February thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba March kitang kundani. Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawbiyu. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Rail Star quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Rail Star Building, Langtabal Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi Tatis College di. Mamal sumapong kuding chamane yo sumangaro pista salabrina. Ado sumatakta superlink footing gi offer may among piri city. Tas electric run no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Breakitung da taram namu oksari makhataba pawda Nambol Kendra ki manung chanba mafam singda Inglisingani tara mari dege saba hokiba tourist spot ahum hauzi phawba saba loishindana leire hariba mafam singa dude Nambol khori phawda sariba cafeteria Singpu masada sariba cafeteria with rainwater harvesting amadi Singpu asobada sariba rainwater harvesting ni hariba mafam sing aduge
अपुनबा सेंगवत सागतनबगी सेनफम असी लुपा करोड़ 3,60,00,000 हेनबा सेनफमनी ngasi tourism department के director W Ibohal MDS की official सिंह BJP नंबोल बंदल की मियोई सिंह काउंसिलर अमदी प्रधान सिंह मियोई क्या नसर यादुने यंगसनख्रे director W Ibohal न हाइकिबदा सेंगवत सागलिबा सिंह असिदा काइथोकीबा सेनफम का खेनबा थोइने लाइते अकुपा मरोल लिमिट 3 निगी मनुंगदा MDS की official सिंह दा पिरकनबा खगनख्रे हाइकी कोई एस पर DPR की मतुंग इन दे मसे G+1 सागदबने लैरिबा फिजिकल की पोजीशन सी अखोई यंगजनजरबा मतुंगदा अखोई मरी लेनबा वर्क एजेंसी MDS याउरी MDS ता आइना मसिगी डिटेल अखोई रिलीज तौगिबा फंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थादरक पैसा अदुगा मोय दे पीगिबा पैसा अदुगा फिजिकल पोजीशन असिगा अनि सिगी डिटेल रिपोर्ट अमा विथिन अ वीक डायरेक्टर टूरिज्म द सबमिट तौनबा से एडवाइस तौजरे इसो ग्राम पंचायत की प्रधान W देवेन हाइकिबदा मतम सांगना साब लोइसिंदना लेरिबा करिगिनो मैरेनबा सिंगना अतुबु मतमदा मियेंग चंग्रबदी खोंजंग चंगसिलगनी हाइकी over 2018 yorosi bawala saba loisande leiriba structure sida ekhoi sarkar na thalokiba paisa ga hojik sariba tawriba thabak siga masi yamna sanade aduna sarkar na thuba matamda yangsin biu khoi demand kaya to yaba khongang sanction gani haina aina yang pham thamje Sazibu nongma panba cheraw nimita matam kaya gi mamang ding sanarak laba ogri sok magi thauram ngarang tongan mamam singda pangthokre nat ki fizo setuna nupa nupi kaya na sarugya ki kurai kendra gi manung da pangthokiba ogri sok magi thauram da MLAL social ro so sarugya ki namda masiki culture ama oina lerak laba asigumba chanabi ase mukhitana ba hotna minaba changi haina social ro na phungdorakle तसेंगना हाइरगदे आई इसाजे मैतै अमोइना पोरनेना अदुना तंगाइ होदना आइगी ट्रेडिशन आइगी इसागी मैतै की ओइबा कल्चर से कन्नबा मरुइना आई तंगाइ फदबनेना खल्ले अदुगा अनिसुबदा अखोइना ना तुंगी हौरैबा नहा सिंजे मसी सिंजे अखोइना खंगौनबा करिनो हाइबसे अखोइगी कल्चर से करिनो हाइबसे मसी खंगौनबा तंगाइ फदना यावदबा यादबा अदुमा पोरमनी हाइर खनला कांदा यावजबने School for Entrepreneurship Skills Development for Women की मखादा Friends of Women World Banking Hong Kong and Shanghai Banking Corporation अमदी Sanura Microfinance Manipurna ngasiदगी Manipur State Hub हांगतोकपगी थौरम Classic Brandeda पांगतोकरे थौरम मदुदा Rural Development and Panchayati Raj के Principal Secretary M.S. Khan ISBC के Head of Corporate Alok Mazumdar CMM के CEO PK Kuman RVI Manipur की Chief General Manager T Hozil Singba Myoikana Sarugya के थौरंग मई लेनेना MS खान फोंदो के बदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना मणिपुर की दमक अखन्नब पैकेज कया लाक्थोरली मियामना मणिपुर लेंगाक अमदी NGO सिंगा तानरगा कानाब लहोंगनब होनद्रबदी पैकेज लाक्थोरले हाइना हराउनिंगाई लेरोय हाइकी emphasis अखोई स्टेट गवर्नमेंट की हिल वैली चिंगतम अमनी अदुगिनी चिंग द डेवलपमेंट तौरे तंपाक द तौदे अदुसु यारो तंपाक द दि चौखले चिंग दि चौखते अदुसु यारो अखोई दि पुनबताबा करिनो है बदी so that we have to see that the development of hill and valley is together then only we can improve because Manipur di चिंग खक्तनते तम खक्तनते तम का चिंग की combination ni so that we have to see that the development of the whole state is there. Singali manga ki December ki tang tarukta matamadu ki Chief Minister Okram Iwobina sanga kraba ngoirang lamkai dalaiba khoyol kaitel amadi ngoirang palong laikai dalaiba nga khakte yonba loktak modern fish market nahan makai thong londuna laibadu ngasidagi moirang municipal council gi chairperson amadi vice chairperson luchingduna councillor single rena hongnabi mutung inna hangdoktuna kaichel phamba hongnakre ward number 4 gi councillor and ibomsana phongdokibada sel kaya sangna kaichel ani asi matamga chunaba mongda sakibadu ngasidagi miyamda masigi kanaba piba hore dukan mapu singna dukan sang naina hangduna sokotpa lamdama mo henna bhona minase
Council na lokotpam tokpa tax singsu lokotpa horagani Loktak Modern Fish Market ta nga yoliba singna laktuna masa masagi ngayon phamda nga yonana basu appeal tawki maram maduna lamdam masigi nungsi jaraba hananam aiko ki fish market amasung koyon kaithen da plot phangbi khiba plot holder singna magi matunge na magi pamjaba maki adugumba trade to the pofam phambi duna mairang bo phaba mayamgi marakta yamna hena kumang choksin ba modern town namu oibagi damakta mayamgi da appeal tawjari More Dalaiba Community Singilu Chingba Singh, More ADC, SDPO, Weight and Measure Department के Official, Food Safety Department के Officer Singh Yauna, Khana Nenaba Mipam Ama More Consumer Club की Conference Holder Pangtokre. Thawamadida Weight and Measure Department के Assistant Controller in Charge L. Hargobind Singh, Food Safety के Designated Officer Subrata, Maite Council More के President Saivon Haukif, KSO More Nupi Kunai Zakot Lamjing Lupna Singba Lup Kayagi Luchingba Luchingbi Amadi Marine Ba Official Singna Sarup Yaki Kondrapam Kendragi MLA Lokesor gi Miyang Makada Wakhong Amadi Sagolmang Anigi Marakta Saba Lamboy Khul Amadi Tiger Camp Samna Haliba Suspension Bridge ki Phatab Upak Amadi Yo Singh Sindokre Lekaina Nungaiba Phongdorakli Hana yamna from the Budegi Kundakam Assembly Constituency gi Honorable MLA Sri Yesh Lokesor Singhana Achang Basentam Putoga Laikai gi Miam na voluntary work Torga Fashion Jabani Khabai Soyama Sungkumidok Anigi Lonaba Kongba Ture Matakta Saba Upaktong Semjananaba Kurai Kendragi MLA L Susildrona Lamda Madungi Mio Shingda Lupali Singyangkai Mateng Pikre Thawanga Mai Lenina Susildrona Haikibada Department Singna Tabak Tawada Anakpa Mafam Singdala Riba Miam Gi Yengduna Tabak Tawiu Kurai Kendragi Manungdala Riba Thong Taret RCC ki thong onanaba thorang leire masida rajniti ki kudong saba lawraga kanagumba kharana lana pau sandopiganu haike Department na priority basis semakpu matamda thongumba se masidi yamna maru leiba adagi akhoi thongumba sina akhoi yamna kaino haitare darka leiba pot ama oibanina priority basis ta hapu matamda imphal manung su oire ko yam nakpa imphal dagi se akhoi di kurai ji imphal is manung da yamna abam area amne haijeri aduna masigi nakhaba area sida si lei fiam sida leibanina madu hoi ate arapa sing hana tawbiraga su yamna phai tawbodabu anakpada leiriba praja sing siju masi tangai phadabani aduna priority basis ta engineer sing na department na priority da hapa matamda masi ju priority oibham thok tabra haibase masi ai haijeninge aduna priority oheninge na masi nan thamjai Hauji loisalapada mariba pau amana pizari Lai bagi chaitheng na larik tambang amdraba mahirui sing da lemna tha taruk tathagadaba free remedial course Chief Minister N Birena hodokre amadi staff sing na kathokpa galoina na thabak tawse miyam gi laikai degi wakat lahan ganu haina Health Minister L Jatukumar na phongdokre Hauji pabagi na dia SBN pizari ba Manipuri pau patang asalo jare miyang tabir ba pungna mapu amukana khurumjari